Tudi sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura. Na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon po gararay sa kabos ng mga parantabay kan sa tuyang programa. Today sa GB, Albay Ahead. Atod sendo sa karahain buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Sagod kitang alas 5 nin pagkahapon. Tangane magro-restorya kung ano ang mga pangyayari digdi sa tuyang kapalibutan. Katuwang tadyang sa lado technical si Tata Nims Flora, Jerome Martinez sa IT, Tricia Litana sa IT, sa News Base si Angel Mostasa. Maray na hapon na Tudi Albay District, Legazpi, Daraga, Kamalig, Ginoba, Manito, and Rapo-Rapo. Sa 1st District, Tiwi, Malinao, Tabaco City, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo. Sa 3rd District, Ginobatan, Ligao City, Uwas, Polangi, Libon, Piodoran, and Jovillar. Mga nakatutok sa Facebook Live, sa DCGB News Online, sa DCGB app, sa YouTube, asin sa iba pang social media application, pati na sa traditional radio. Asa mo ya pong pagbati sa Indugabos. And of course, our mentors, ang mga teachers sa endang Teachers Day celebration ngunyan. Sisay tatanemas ang primero mong maestra. Sisay, bako uso sa katon or kartilya. And first teacher ta siyempre of course is our mother. Iyo yan ang sa tuyang primerong paratokdo. Kaya pasalamatan taan sa tuyang mga magurang por medyo tasinda ang sa tuyang pinakaenot na paratokdo bago kita naglaog sa formal classes. Ini mga paratokdo ngunyan sa elementary o sa high school and college and iba pa. Mga secondary na sana yan.
Pero ang pinakaenot talagang paratokdo ta, iyon sa tuyang mga magurang, lalo na ang mga ina. Kaya pasalamatan tang yan. Tasinda nagturo sa tuyo kung paano ang pagbasa, paano ang pagsurat. Bako siya na yan, pati ang pag-ugas-ugas kan mga plato o pag-reparo sa arong, etc. Mga gurang, iyan ang mga magurang ta. Kaya Happy Teacher's Day po sa Indugabos. Dakulong niya ki mga activities dyan sa Legazpi, sa ICR, Igwadyan ki event. Sa Sports Center, Iguaman. Daman sa Provincial Sports Complex sa Ginobatan, Iguaman. So para sa mga probinsya, sa Albay Provincial Division man, yan, Sige, so dito na pagparalo yun, inutunta na istoryali dyan sa 3rd District. Nasa linya si Sir GB Nasalita. Sir, marinapon. Yes, Emeritus Director Edwin, si Superintendent Nini Merioles, nagtataram na ko niya. Isay? Superintendent Nini Merioles. Of the unsung heroes of the land. At this time, of course, we are like more than 8,000 to 9,000 people here, and still counting. And you can just imagine the thousands and even millions of lives that have been touched, are being touched, and will be touched and inspired by this wonderful people present here. You know what, here, guys? We have more than 9,000 teachers and counting. Times an average of 30 learners per class. Times the number of years that a teacher served in DepEd. Probably their lifetime. Diba? Kasi hindi naman natatapos ang pagiging guro after retirement. So, still, they serve the community in their own little way. And if you multiply that, that's quite enormous. And indeed, every single soul in this planet has been with a teacher who plays a very vital role in their life. And that's how blessed we are, my dear teachers, to be in this profession. And this grand celebration is just but proper and fitting to celebrate the lives of our Albayano teachers. We are grateful for our education partners who made this event possible. Sa totoo lang, kunti lang ang aming inilabas na MOOE for this activity kasi outpouring talaga yung support ng ating mga stakeholders, and we are very much grateful for that. I am overwhelmed by the outpouring support from our various stakeholders, the provincial government of Albay, our dear Governor Gretz Lagman, our dear Congressman, who's given the present and their surprise gift for teachers later on, manifest the sincerest appreciation to you, my dear teachers. From our private and non-government organization partners, our hearts are full with so much gratitude for the show of support to this grand celebration. My dear teachers, while we all feel and think that we deserve all this accolades, all the greetings na nakukuha natin, nakikita natin sa ating mga Facebook profile, the attention given to us by the national government
having proclaimed this day as the World Teachers' Day. The small and big gifts given to us by people around us, let this be an inspiration and also a challenge to perform our tasks and our responsibilities dutifully. Be more patient, be more persevering, and let us work with so much compassion, with so much love and care for our dear learners as we are guided by the matatag agenda of the Department of Education. The future of this generation really lies in our hands. We make our learners, sabi nga, pero bakit natin pipiliin ang making our learners when we have the power to create a better world and the best future for them? And I think and I believe that this gathering is the best time to renew our commitment in this profession. So at this point, my dear teachers, I would like to invite you all to stand. May ginawa po akong pledge of commitment. Hindi po yung panunumpa na dati nating ginagawa. This is contextualized and I prepared it from the bottom of my heart. So I would like to request my dear teachers to please stand. Lahat po tumayo. Itaas ang kanang kamay. At atin pong please repeat after me, ha? And recite this pledge with so much fervor and commitment. Okay? Sige. Please state your name. Pledge to make full use of my skills. Time and talent to offer the best instruction to every learner of which I am capable of. Embody professionalism in my words, thoughts, and action, and be a good role model to the young and to the whole community. I promise to never stop learning. For a teacher should also remain a learner too. When I make a mistake, I promise to correct it and learn from it. I will never ask more of others than I ask of myself. So help me God. Yan. Thank you very much. Pledge of commitment sa natin. I hope that you have put in your hands and in your body that pledge of commitment. And in front of the 9,000 plus Alpayana teachers as witness, I will also commit this activity being my very first appearance as your full district division superintendent. I will also give my commitment to all of you. I promise that I will also be a true teacher for FDO Albay. A pro teacher leadership, one witness
E, transparent. E, ethical. A, authentic. C, committed. H, honest. E, exemplary. And R, reflective and responsive to your needs. Sama-sama tayong maglakbay patungo sa isang matatag na bansa sa pamamagitan ng pagbibigay sa ating mga mag-aaral ng isang dekalidad at tamang edukasyon para sa ating mga albayanong mag-aaral. Let's all be proud to say, everybody, we are Albay, and this is Albay we are. Ready, go! With this, I warmly welcome each and everyone in this very remarkable event. Happy Teachers Day, everyone, and may the force be with us all today. Yes, ayan, Emeritus Director, ang laba as in inspiring message para sa mga teacher ni Superintendent ni Rosal Mirioles, ang Deputy Superintendent dito sa probinsya ni Albay. Paano Sir Jim, paano kay mga teachers yan na Albay Sports Complex mo yan? Mga 9,000 nga ni baga, sabi niya. 9,000, grabe! Ang total na bilang kan mga teachers, mga 10,000. Siyempre, dahil ko man yung dahil. Yun, si Sir Sir Martin Arroco. Spokesperson ka rin dyan, mensahe mo, Sir. Yung si Matik di si Ardi. Ay, di pa sure. Si Ben. Ay, opo, Sir Green. Maray na po, tabi. Opo. Si RD po, di pa po sigurado ko makapit eh, but invited po siya kang SDO Albay. And may mga aktibidades man sa Pigaran-Dindiran niyan in relation to the celebration of the World Teachers Day today. Opo. Igalat-alat meta, baka may biglaang meeting na naman. Sabi na kaya may biglaan na nagpapod ko na meeting ang Central Office. Sir Gibbs, Yes po. ano lamang ang kumbaga pakonsuelo sa mga teachers ngunyan? Kasi bago po pig-announce ni Ma'am Nene, itong World Teachers Day incentive. And very small amount ba lang po sabi Sir Edwin. Ang amount na ipigtao sa gabo sa mga teachers is 1,000 pesos. Okay na yan. Pwede naman kayo diyan. Jim, naputol ka? Naputol si Sir Jimmy with Kevin Arroco kan DepEd Bicol. Jim? Ano po? Apo. I-continue ko lang siya. No? Yun nga po, yung 1,000 pesos sa ito po na para sa mga teachers. Pako lang po para sa mga teachers ng Albay, no? SDO Albay. But para po ini sa gabo sa mga kamaistrahan sa Bicol and sa Bilog na Pilipinas. Na paano share so mga non-teaching personnel? Iguaman lamang. So mga arog po na non-teaching, wala po. Happy na kami. Ang importante po igwa sa mga teachers, di baling mayo mga non-teaching. Ini mga Teachers Day. Sa bagay. Para sa talaga ini. Kung non-teaching ka, dahil ka man nagtuturo. Ibaga. Opo. So mga nasa administrative office na, dahil may ka-entra? Ganon din po ang classification po sa INDA is non-teaching din. Sa ba, yung mga nasa regional office, non-teaching po kami, mga nasa division office, ganon din. Sa mga schools, ikaw man kayo mga non-teaching. Iyo. So, probably they man sinda kasabay. Pero, talagang intended lang ito for the teachers. Irak man tabi, Sir Gibbs, ining ibang mga non-teaching, mga LPT man yan.
Iyo nga ni po baga. Oo. Pero aram mo tabi sa Edwin, gusto naman kang departamento na talagang tawanan gabos na including non-teaching personnel pero with the very limited budget that we have and itong si mga priority baga kung deped mo yan, imposible pa na makover po tapos na mga empleyado. Iyo. Sana sa lamang sa mga masunod na mga taon makasabay po ang mga non-teaching dahil na-appreciate naman ang tabang kan mga non-teaching personnel kabalisinda sa pag-implementar kan programa ng Department of Education. Ano nang una? Kung baga magpaunod nang una? Iyo po. Iyo. O sige tabi, Sir Kev, salamat na maray tabi sa pag-paunra. Thank you very much po. Thank you very much po, sir. Okay, sige po. Emeritus Secretary Sir Mark Kevin Araro po, Deputy Regional Office Number 5. Mm. Si Mayor Chino Nangunya na nagtataram, si Mariel, and nalingawan ko na sa robot na duwa. So sa tawag ng tanghalan mga concern sa taon tabi Iyo. Director and ini-sponsor kan natural Congressman Joey Salceda and Mayor Chino Garcia tangani man na mas maging maugma ang telepon ng mga teachers mo yan and bilang host municipality na kinabatan yung maninian na kwenta pakonsuelo in entertainment nagigibohon kan lokal na kan congressman kan 2nd district congressman Joey Salceda. Jim, paano ini sa mga arali sa Arayo o na barangay? Makauli pa daw sindang ngunyan? Rapo-rapo, tiwi, libo, yaon digdi. Oo. Ay, posible. Sabi kaya nga, ni dahil man nabilang ito 9 to 10,000, mga 8,000 ini. Pero igwa digdi, nin mga alisan. Ayo. Dahil na makauli, siyempre. Dahil na nang dadi. So, taon-taon inimbitado natural sa Ayo. mga opisyalis niya to sa Congressman Joey Salceda magkabiglang matakadigdi and nainot na digdi si Kong Salceda siguro Atty. Clix mas may advance party na digdi baka matumaman Jisay. siguro Governor Atty. Clix Latman Okay. pero negative pa dahil pa nag-digdi. Advance party ni Say nga ito? Si Gob Atty. Clix Lagman. Anapon mo dyan, si LBB kunyaon. Dahil ko Taya, na isiri pa. ha? Si dahil ko na isiri. Si Angie Manghoko, Kagawad Bigsamano. Si Mayor Chino Garcia. Nagtataram na kong dinig. Iyo. Councilor Meg Amano, Ma'am Nene Meriones, the Albay Schools Division Superintendent, Assistant Schools Division Superintendent, Sir Lauro Miliano, distinguished officials of the Department of Education, all the private and public school teachers of Decade Albay Division. Maraming na hapong sabi sa inyong akin. Well, this is the biggest gathering of teachers that I have attended. According to Ma'am Merioles, you are about 8,000 teachers here. 8,000 baga dire. 8,000 na, damot. I attended the gathering Paano ining sports complex? Ligaw City Division. Pero siguro mga ano lang ito, 1/4 lang of your di pa siguro mag 1/4. Pero puno rin yung gymnasium ng Ligaw City. When I came here to greet each one of you a happy world and National Teachers Day. On this special occasion, I am joining you not only as Congressman of the 3rd District of Albay, but as a former teacher. I have been in the academy
for quite some time, maybe around mga 12 years, before I worked in Congress as a chief of staff. So I want to express my heartfelt appreciation and recognition for your unwavering dedication to education. Today, we celebrate your contribution in shaping young minds. As part of your celebration, I have prepared some prizes to honor your hard work. Let me start with the grand prize. Para lakpakan na buhay. The grand prize is 20,000 pesos. No, very good on. 20. Pero, gusto mo lang tayo linawon. Hindi lang po ito sa 3rd district, but for the 3rd district of Albay. Pero dapat, yung sa 2nd and 1st district, dapat kasali rin kayo doon, yung 3rd district. So, we Yan na. Dakulao ng cabinet na ini director. No. Bubuksakan kan mga 20,000 pesos. kan mga pangarap na nalulukot. We'll be selecting So, mapupunot sige, maswerte. of 1,000 each. Then 10 winners of 3,000 each. Oh, matindi. Then 5,000. 10 winners. 10,000. Then 2 winners of 10,000 each. 2 winners, 10,000 each. Basyurte yun dyan makakakuha ka yan? Tayo na pa konsuelo. Yan, Congressman, ikan 3rd District of Albay. Para abo ka din na pagkatanak sa banda mo. Ikan sweldo, ikan Congressman. Matindi. Rugmaon. You for your Rugmaon, director. and commitment. Dahil ni Mauroli. Siyempre. You are the true heroes. Ang pera kaya ang director, gulpiyon patigyan mga home appliances Aha. na haliman sa mga donors paro, Iyo. mga partner stakeholders, may washing machine, may sopa, may motor, may mga bagat, may ref, para lang tao din ako, may TV, Cellphone. cellphone, hindi ako may cellphone. Pirmi na. Ikayan, gano'n din. Oo. May stand fan, may cabinet. Well, kompleto na ni. Ini ko na, mabunot na direktor. Sige daw. Alam ko ko siya mabunot na maswerte. Ano na, 1,000 mo na garo ini. Consolation. Sanchez Al Giliana, Binubatan Hills District. 1,000. Marshall Oriñola Memorial School. Second winner, Claudine and Revive, Owat North District, Owat Polytechnic. 1,000 yan, 1,000. Aha. Yes po, lahat ng natatawag kung pwede po pumunta sa unahan. Third winner of 1,000 pesos, Alma Bertilio, Bensalida, Malinao, Estancia National High School. At least maugman, matumandagan sabay sa radyo, madadang openda. O Iyo. yun, sino sa kung dito, mga nagkasoble yung kwarta. Regalita Rivera, President, Santo Domingo, Vicar National High School. Next is Junie G. Tayo, Manilipot, San Antonio National High School. Bilog Albay ni Director. Iyo. Maurag digdi, so waka 20 mil. Next, Iyo. Lucy Sanchez Jackpot. Mendoza, Pulangi South, Matacon National High School. Maria Belen V. Reforzado, Pamilat Elementary School, Pulangi North District.
Yan na, nakulping nakasobre. Sa province na ni Kong Gili. High School, Libon West District. Solar Park na yan, Yuduran National High School, Yuduran East District. Oo. Sigurang 1,000 yan. Iyo. San Pastor, Binalia, Puerta. Malilipot National High School, Malilipot District. Marivic M. Olavario, San Antonio National High School, Malilipot. Anyway, mga kauninininda ko lang oras ay mo tabi. Okay lang. Okay lang. Sige lang. O, yan ka na. Ha? O, di, nakulaw na unro tabi nita. At least, sa mga teachers, tango yan, reconnoisseur, pigtatawan ki kaumahan. Cherry Pina, Pantaw na si After pandemic, yung mga perang years na dahil kiyaro pa Tulo. Tulo. Tulong taon. At least po niya, nagkabiriyo, may naroon mong mga 8,000 plus ini. Pakakalsa, Kawayan National High School. May naroon mo director ng Grand Candide. Ngayon. Grabe po, no, ang pagkatapos ining sa baba, left and right wing, pagkatapos ining Sa Ubal. track and field baga, Oo. sa paano inikili mga teacher. Pag una mo, garo palarong lalawigan. Ano? Garo provincial meet. Ay, daog pa. Daw pa. Daog pa. Ako, if you are around po, please claim your prize. Pag wala daw po, forfeited. Nanette A. Balana, sa Isidro High School, Santo Domingo. Julie Seriola, Malinaw National High School, Malinaw District. Pero ang isang ribo yan, Jim. Dahil ko natin sa Subago, basta 10 na 3,000 garito, 5, hindi ko na Aha. sa Kasubago ba Pinaka grand prize sa cash, 20 mil baga, sabi niya. 20 mil. Tapos, Apwera kan mga appliances. iba man itong appliances, pinikikay puntos man didi ka sa naning gas na ini. Okay. Ining mga kuha na ini, mga taud-taud pa man ini. Iyo, iyo. The Workforce Seriola, Curriculum Implementation Division, SPO base. Yan ko, Mayor Pantin, sa National High School, Iyan sa stage sa mga nag-reside na director. Dahil pa man nagpapaba sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na. Iyo. Di sa tigdarang libo. Mga 20 ka rin eh. Iyo. Kulabat ko, Jim, si Kong Joey, ikaw dyan kinakulang papel. Yan ang mikahalat. Takon, iyawan sa nadigdi sa palibot si Kong Gyo eh. Super please ang handigdi. Mas makunsilo. Aha. May baka may pakunsilo man. Iyo. Bata ano maganda Kong Joey ngunyan, birth month, Although, ining sa pakonsyerto, kay Kong Joey na ini. aren. Ining pakonsyerto taon-taon. Ayo. Kaya kapasabot ko naman ko naman si Gobernador. Si Sayan na makonsert dyan. So, duwang mga tawag ng pangalan pala na ito. Aw. Una ko, so... Ako ito. Dahil mo na ito pagbanggit. Iba man ang ngaran. Iba man ngaran, Jim. So, kayo kasi. Ako ito. Sila kasi. Wala mo ito. Wala ka na. Gulpin na. Ayaw na yun eh. Nakulo ng 1,000 ini. Ako pa na ni stage. Iyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Baga 20. Mga 20. 20 isang ribo.
Masunod na kayo ni. Anong winners natin dyan, Ma'am Ping? 17 da. Siguro po ulit si Ma'am Nene ng 13 at saka si Ma'am Jenny. Another 13 pa. 13 po ang wala. 13 pa tabi, Director. Plus Tre- 19 pira na. 1,000 yan. Aha. Alabi doon pa ini. Tapos doon pa ini. Dressing special pan. Bubunoton. Meron umabol na isa, so 12 na lang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isa na lang po, Ma'am. Okay, 12 winners of 1,000 pesos. Kamalib South, Kamalib National High School, Muñoz Ami Grace. 1,000 yan. Elementary School, Director South, Edeline Bernaldez. Maray, manta iba-ibang eskwelahan. Delano Joseph L. Daraganog, Daragan National High School. Province-wide talaga. Makapugos Elementary School, Baldosa, and Grace Mabini. Barrio National High School, Kamalig North District, Maiden and Miranda. San Isidro West Elementary School, Malilipot, Maria Lourdes Dibares. I-acknowledge tayo ng mga tent, Director. Mga ano? Mga tent. Okay. Kisa na. Mga tent na niyan, Congressman Joey Sarte Salceda. Aha. Verde, Governor Edsel Greg Lakman. Aha. Tabuhan Elementary School, Mayor Chico Garcia. Aha. Ariola Ande. Blue, ang probinsyano. Villa Hermosa Central School. Kung Joey Sarte Salceda. Ayan ang nakapandigit. Color verde, color blue. Pwede na po ba? Yan, duwang klase. Diyan kay LMP, kay Adrian, kay Mayor. Adrian, Joey Salceda, Councilor Juan Miguel Salceda. Aha. Dahil, bahay na ikaw, di ba, Direk? Ikaw yan, sa palibot kaya na tent na yan? Nakapalibot ka ng blue na tent. Aha. May Chino Garcia, may Congressman Joey Salceda sa palibot. May Ayo. nito? Councilor Juan Miguel Salceda. Yan. 19 plus 13, Director, pera 32. Yun na yan. 1,000. Yan na si Kong nag-picture na. Kisay? Kong Didi. Akong Didi. 2, 1. Wala nang hahabol. Okay, bunot ulit. Andito po. Meron pa tayong May nagurulit na garo. Iyo. Sayang. 1,000. Baka sa mga araw yan. National. Liban West, Bonbon. Kung ko padigdi. Another winner of 1,000 pesos, Dual Chin, Hapin, Bacacay West, Bonga National High School. Bonga, 1,000. National High School, Tiwi District. Alex Rose Canale. At least nakakasama sa programa mo, Director, ng mga kapamilya kan teachers na yaon digdi. Iyo. Yaon digdi. Isipin ka biyayaan sa isang Mascarini and Matura. Dominic Paco. We have from Bolangi North District, Itaran National High School, George Embudo. Another 1,000 pesos from Lubatan West, Lowell Binogsakan National High School, Masunir Marcy B. Congratulations! Ang sila. Oy,
maganda si Madam. Nilalagay namin sa support ang inyong mga pangalan dahil kasabay pa sila mamaya sa ating major prizes. Thank you, Congressman Dini Pobrero. Thank you, Mayor Paul Gino Garcia. Thank you to our major sponsors. Pasiri na Padakulan na ni Direktor. Okay, 5,000 pesos. 5,000 na direct. Dakula na. Dakulan na ni. Ilang na ba ako? 10, 9, 8, 7, 6, 5, Taraman mo lang ako pagkatapos ka na, Direktor. Ayaw, sige lang. 3, 2, 1. Lima pa. Andito na sila from Samalig South, Cotmore National High School, Elma Borja. From Calayuca Elementary School, Santo Domingo, Pariega Erlinda. From Bonga National High School, Bacacay West, Macabenta Roberto de Guzman. From Bastaran High School, ang gabi-gabi ng amin. Naragasal, Abayon. Dahil ko na yan. Sir, Abayon. And Uwas Polytechnic School, Uwas North. Kaspato na ako. Mga Direktor, dahil ko na isi. Hindi ko 1,000 na 5,000 na ini. Habol. Bagday, nabibilangan ng kampo. Irak mo na di. Suday na dyan. Wara suy pa. Ngayon, Marurog pa. Nirinjoyo. forfeited na ito. Yung 5,000. 20,000 ang pigara pa. No. 20,000. So 20,000. O yan nasa kamot ni Kong Didi. Ngayon. Ayos na. Madali man 20,000. Maski 10,000, 5,000 sana. Ayos na. Oo, okay na. Di ka na malugi. Grabe ng swerte yan. Dahil pa sa 1,000 pa ini, Direktor. 1,000 pa? 1,000 pa ini. So mga dahil... Damo tining budget. Ngayon. Sa 50,000. At least, maugmangon yan ang mga teachers for so long a time. After almost 3 years na nagsilibrar kan araw kayo ng face-to-face na Teacher's Day. Kan mga nakaagi, igwaman, kay observation kan Teacher's Day sa social media sana, sa Facebook sana, pero dahil araw kayo ng kaurugman na nagtiripon talaga, mo 8,000 na paratokdo, province-wide, iba man sa City Division. Dahil habang nairedoan ng mga teacher digdi, dahil baguli. Sa kadalay pa, dahil kadagulay. Estancia National High School, Malinaw District, Christian Ivan Camarce. So nangga na Jim kaya na cash, qualified pa naman sa mga appliances? Dahil yan ang may kasabot. Dahil kasabot. Nabulot na sungaran nila bako? Gari pag napulot, ibilaw na sa sarong silupin, kaya na. Oh, disqualified ka na. Dahil naman ni kasasa ihalo digdi. Oh, iyo. Dahil naman ihalo. Dahil ka na mabubunot. Pagkabunot ka na digdi sa 1,000 Direktor, dahil ka na pag-asa. Ah, dumas appliances. Dahil ka na to, nakasilupin. Wala ka naman digdi sa kambyo do. Iyo. Oh. Another 7 winners from Bisipahan National High Sa stage director naman nakareceive 1,000 lampas lang 20 eh. Iyo. Oo.
nakareceive sila sa 1,000 na benepisyo, nakareceive aki 1,000, but ito 2,000 man direct. Oo, okay na. Lalo na kung makuha mo sa 20. Maski 5,000 sana. Okay na, 5,000. Kung taga-Apurabo ka na makabulog ka kan 5,000, igwa ka ng pang check-in, pang Pwede, ano. check-in na turugan mo dyan na baski. Oo. Bayad ka rin sa Nakapagdala ng pulang panyo. Oo. Ikaw pa pala bring me. Pulang panyo. Nadas magpasulalaki. Nainautan kang babae. Ano, 1,000 pa yan. Ribo. Ang red hanky. Okay, mga bang 3,000 pesos each. 3,000 na masunod. 10 Ngayon. winners of 3,000. 10 winners kan 3,000. Grabe, ano. Napuno na pa So, 20 man ang ribo, 20,000. Oh. Lampas ni director ng 20. So, sa 3,000, 10, 30,000. 100,000 worth of load cards. Ang ginubatan Mayor Paul Chino Garcia. Yung kamuha Mayor Chino, yung po 100,000 worth of hindi director, 100,000 worth. Mayor Paul Chino Garcia. Ang kaya sa SDO. 100,000 director na yun. Matindi yan eh. Pa 1 year mo na yung nagamit garo. O garing patapos na kita, Jim, kan sa tuyang programa. Sige, so yan na, direktor sa pagtugay-gay, mga ukma. Ang selebrasyon kan sa World Teachers Day, digdingon yan sa Prolaog kan Provincial Sports Complex sa Banuan kan Ginubatan Albay. Jimmy Nasalita, Happy Teachers Day. Mabalos! Maug-maug na di. Everybody happy. So mga masyurte talaga ito, makakareceive mga papremyo. Ayan, after perang taon na dahil nagselebrar, ngunyan sana. O yan nga, niligi sa Legaspi. Kasi bago, nagka-airline ko, ata niya, dakulunong pararayuan na bado. Ay niya ako, so mga teachers pala na marasad pa siya dyan sa mall. Ako, tapos na kayo so event, rayao na sa mall, na marasad-pasad na. Pero ang sabi, sagod sa agay, guwapa. May mga pakawat pagayod para separado sa mga city division. Tetong so duman sa Ginubatan, so sa Albay division ito. So mga sa city, may sadiri man. Inda kung makaaro makanso duman sa Ligao sa Ginubatan ngunyan. Sige, mabalos po. Kasi no bagantaba digdi sa 2 days sa GB Albay Ahead. Sagod naman kita sa Sabado. Ang programming ini atod sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay Second District Congressman Joey Sarte Salceda. Thank you, and maray na hapon. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB.